Kua tai mai anoa te karare ki te papatapu I waitohua ai te tiriti o Waitangi. No te ata tonu nei a hau I tai mai ai, I te wā I pōhiritia ana te kāwana tianara me tōna ope ki runga I te marae o te tī. Māku e ki atu ki a koutou e te iwi, he wairua pai tō te rohe nei I tēnei wā, he wairua māhaki hoki tō ōna tāngata I a tātou e whakatata atu nei ki te rā nui o te motu hei tēnei rā tapu. Nō reira e tika ana kia puta ake I a mātou te wahanga whakamutunga o tā mātou rangahau I Waitangi I tēnei rangi tonu nei. I te mea koe nei tonu te wāhi I whānau mai ai te tiriti o Waitangi. Nāna nei te huhua o ngā kaupapa Māori o e nei rā. E pāna tā mātou rangahau ki ngā tūru Māori, te tū a Aotearoa hei whenua motuhake me te tikanga pōti e kia nei ko te whirirua, MMP. Kei te marae o te tī, tā mātou kai kawe kōrero I ngā take tōranga pū Jasmine Pearson. Jasmine. He whakanui I te huritau rua te kaumātahi o te haki Māori. Te haki I whakakotahi mai te iwi Māori I raro I tōna maru mō ngā take tō rangapū. Heoi I roto I ngā piki me ngā heke o te wā, he whānui ake ngā whakaaro o te iwi Māori mō ngā take tō rangapū I tērā o ngā rarunoa I wainga I te Pāti Māori. Ko te pātai pea, ka pēhea te wehewehe I te keke I nāia nei. I te rānei, I tatū mai te kāwana tianara ki te whakanui te rā o Waitangi, koinei hoki te kaupapa whakamutunga mōna I roto I tēnei tūranga. I nā tetahi o ngā pātai I tā mātou rangahau, mena me wehe a Aotearoa I te krauna, kia tū rānei hei whenua motuhake. Ko te hoki whānui ki tā mātou pātai, toru te kaumā toru ōrau I ki ai. Engari, ko te rahinga kei te whakahe me noho tonu ki raro I te krauna. Kua kitea kei te mārama te Māori ki te tikanga pōti MMP, nā whai anō pea ko tō rātou tautoko kia noho tonu mai te whirirua hei kaupapa whakahaere I te kōwhiringa pōti o te motu. Me te mea ahakoa kei te noho tau wehe tonu ngā māngai I pōti hia ki ngā tūru Māori, he tautoko tonu ki reira mō hone harawira. I'd say about 60%. That's 60 chickens out of 100 are going to go with hone. He hoi te tautoko mō ngā tūru Māori, tata ki te 88 ōrau kei te whakaai. Engari he kōrero anō mō te take me pūmau tonu ki ngā tūru Māori. We have quite a few issues that have come back. We've got our children, our health, our education. Ahakoa ngā whakaaro tō rangapū o te wā, kāore he kore he kaupapa tēnei kātau ki runga I ngā pokohiwi o ngā rangatira o Apōpō. Nā, kia whakawhiti atu anō tātou ki te marae o te tī ai nei e te iwi, te tūmanako kei reira Jasmine Pearson e tatari mai ana. Jasmine, he hanga kōrero a te rangahau mō Winston Peters? He tino take tēnā ki te iwi Māori, ka puta te pātai mena ka tautoko te iwi I te aranga ake a Winston Peters I roto I te pōtitanga ātau, o tira ono te kau ōrau I mea mai ai, kei te hiahia rātau ki te kite I te aranga ake anō taua taniwha mai ngā pungarehu o te kore. Tēnā koe, Jasmine, e mihi ana ki a koe mo e nā whakamārama. Jasmine Pearson, tērā e te iwi I te marae o te tī.